ngay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya manen ti bagam, nakadado ami school mo sika Emma. Wan ata nalipatan matan ti sustento ti putot mo. Naa, di ka makaururay mo. Ay nawaw, siyak pa'y ti saan ang makaururay. Kat no dua abulanin nga awan ti inted mo asustento. Awan pa'y nga rod kwartak, unay kamutan. Dawat kanya. Kat adda kayo nga rod iti ayan dagiti dadakkel mo. Kat, gaputa dito ti pagnanadan me, di ka matan mangtad iti sustento. Ti kayat mo ka di asawan, kat dagiti naganak kan kakapsat ko ti mga ramid iti responsibilidad mo kuma. Ay nawaw, adda imbagak akas taya. Agar aramid ka man ngamin ako nakon. Agbain ka mat Alfred, agtungpal ka iti saritaan. Wanmut ngamin. Urayam lang no kaano, tawan pa iniggamak akwarta ita. Adda mo daddo maapaggasgastusak ditoy. Siguradwam langad na maitad mo. Dagulit ka mad. Mang tedakto ko naklangarudan. Asino di imawag, Alfred? Text ko ah. Ay nawaw, anya nga'y timbag at ti ex mo kun ka. Kasi ti sigod, kwarta man rin ti daw-dawatan na. Una yan day nga ex mo. Awan lat ibagana no di kwarta lang kanayo nun. Day tangarot ti pakaasarak. Rupat kwarta mat gayam day nga ex mo. Launay ah, awanan bay na babae. Naibos siguro at skincare na, isong agdawat manenken ka. Saan ko na responsibilidad ti skincare na niya? Naglalaingan na nga eh. Ibagam kan kwa na, apay ngamin nga itid mo amin adaw-dawatan na. Saanan ita? Namiris ko alugi akno kanayon amang tedak iti kwartakin ko na. Iso a kontrolem ti itid mo a kwarta. Saan mat amabalin a relax laeng ngagdaw-dawat kan ka? Panunutom asika ti mabambannog ngagtrab-trabaho. Kunak tumut si kaday ta Emma. Ha? Kasla dinak amamumut. Siyak tinobya ni Alfred nga ex mo. Ay na, Windy, amamu ka. Nabigla akla ang tayo nasit ganak mo't. Gaputa na patigti bagakan ka. Anyat ibagam aya. Masiksikuranan ni Alfred iti kastang aramid mo. Aramid. Dawat ka adawat iti kwarta kan kuana. Ay nawaw. Dakas no agdawadak iti sustento para iti putot na. Para iti putot na, wano para iti skincare mo. Skincare mo't nga ibagbagam. Kurang tupay ititid ni Alfred a para iti putot na. Kita man tarupam, madlaw nga daw usaram. At dangagpaiso ngom kwartak ti inggatang ko. Saan a kwarta ni Alfred? Anya laang matimagatang ti 500 per month ngay. Rupat kwarta kakit di ah. Na, konsintidor ka magayam amaysa. Nakita ngay nasitgan na katinobya ti ex mo, Beshi. Makapabusor nga rod da di awindi. Apay, anyat imbaga nakin kaaya. Rupat kwarta ak kano, beshi. Ay nawaw, kasta ti imbaga nakin ka. Wan, ipagarup na nga igatgatang ko iti skincare ko ti kwarta nga ititid ni Alfred. Kadno 500 per month laang matid itad ni Alfred. Dayta nga rod, beshi. Kurang pa'y amaigatang iti masapsapol ti putot na. Nalakalaang kanwin di ti agsaw iti kasta. Ta saan na pa'y anapadas ti pagdaldalanam ita. Awan pa'y mo't ngamin anak da. Dayta nga rod, beshi. Agtanang dayta a babae, ta amangan no inton madamdama kat pagdalanan ng tumot ti pagdaldalanam ita. Amangan no agsiko kat saan tumot atakderan ni Alfred. Ni Alfred nga itatang. Adda na panan na. Sa dino. Di akong sinaludsod. I-text mo ah. Hay, maasarak launay iti dayjay nga Emma, tatang. Ay no, apay anak ko. Apay amasar ka iti ex ni Alfred. Una, tarupat kwarta, tatang.
Naranaak nga rod ijay paradaan. Ay no, madlaw nga addaos usaran na ijay rupa na. Iso a clear skin. Saan mo't adakas no kaya't natagpapintas? Tidakas na. Kwartamot ni Alfred tigas-gastusan na. Tinatamag ka. Kat 500 per month laang ka no itid na Alfred para iti anak da. Wala nga. Ay na, hindi anak ka. Kurang ti 500 iti makabulan anya. Ay natatang dinak maawatan. Sikat ti sana makaawat anak ko. Di mo kanunungan ti kinairresponsable ni Alfred Anubium. Tama nga no inton madamdama, kat sikamot ti makarma. Nagsweldo kayo ka din, Alfred. Wen, Manutinted mo kin ni Emma ngay. sa nga ribo lang ah. Mabalinan na ita. Naglalaingan na ngay. Ay wala, narigat nga ti trabaho. Saan mo ta mabalin nga itid ko ti kagudwa ti sweldo ken ko na? Ay wana, kontrolam. Iti kasta, sursurwan na mo ti agtrabaho para iti anak yo, ken para iti bagina. Ha, saan kat aday tamang namnamalaang iti itid mo ti amuna. Sika nga rudan ti makam mo amang isend iti kwarta iti Gcash na. Ay sana, jak kayat. Si kalatan ti mangisen ken kwa na. Amangan no agpanayon man day jay. No anya ti itid mo, isulatan. Iso mo tinang papanaw kan ka ije balay da. Iso tinakiwin naswas kan ka. Ita, dawat adawat, iti kwarta kan ka. Kumusta ngay? Adda inted ni Alfred asustento ken ka, Beshi? Awan pa'y nga rod, Beshi. Panagsusweldo mo't iti kalman. Wan, ngam awan pa'y mat insend na. Awagak to, Beshi. Ay katwa na, ibagam nga agsustento latta, ngamen, putot na mo't dayta. Wan, Beshi. Naranak iti sentro iti may isang aldaw. Ngamsan kun akinasarita, tama nga no agsubang kami pa'y. Ay wan no addamat maibagakang kuana kat agkalintagan pa'y laeng. Naimbaglangan tasan ada kayo tinagkatuluyan. Naku nampay, Beshi. Naimbaglaangan ata iso ti pimanaw. Iso ti nagdesisyon ng agwin naswas kami. Ngam no agsasao kat kaslabasol mo pa'y. Sika ka no tinang papanaw kan nakiwin naswas ken kuana. Puskol rupa nga rod day di alalaki, Beshi. Aramiden na ti amin tapno iso tinadalos iti imatang ti sabali a tao. Naisend kunti sa nga ribo. Anyat ko na. Sa nga ribula ang tinsed mo para itinasurok a 2 bulan? Ada reklamo. Ay nawaw, panagkunam ka di kat umdas ti sa nga ribo. Di ka payagyaman ta dainted ko. No kasta matla ka na yon, uray di kan mangted iti sustento. Di mo matnamnamaan nga ipakitak pa iti putot mo. Makauma ka mat. Saan ko pa'y alasungbatan tinaibagana? Ngam inidip na kit din ti cellphone na. Kumusta ngay? Anya tinagsaritaan nyo, Alfred? Makaungot nga rod kanya. Ay nawaw, isupay lang ti makaungat kan ka. Makapasar nga rod. Kunamlan asino mat. O di kan mangted iti sustento. Kunanakit di. Apay, pakurangan na pay laang tititid mo. Wain, di kaya't na siguro ako 10,000 titid ko. No di na kaya't amang tid ka iti sustento. O di saan laang, baybayam. Para makita, numatakderan na mo laang. Anya kalakit di mo twinde. Tila ipupus mo iti Facebook mo. Apay ka di ayatatang. Nakitak ti impus mo. Kat amuklatan ang maipapan iti ex ni Alfred Dayjay. Anya kumaita kada kayo tatang. Apay ang makibiyang ka iti parikod da adwangay. Bayam an Alfred di mang sulbar iti dayta abanag. Di kan makibiyang pay. Saan mo't amabalin nga agul-uli makaklaang atatang. Siyak tinobya ni Alfred ita. Responsibilidad na Alfred ti mang suporta iti putot na. Di ka kadi agbalin akong sintidor anak ko. Di mo karunungan ti kilong aramid tinubyaw. Ni tatang mo. Ang mga nudumteng total daw apagbabawiyam dagitang ay sa usawang mo anak ko. Babae ka. Mawatam ko mati sitwasyon ni Emma. Nang runakit at damot anak da. Adda good news ko kan ka, Alfred. Anya day taya? Agdadag sana. Ha? Anya? Ni, apay ngay akas ta ti reaksyon mo. Kaslasaan ka naragsak.
Sigurado ka ding agdadagsan ka? Wen, adto'y ti pregnancy test ko. Kasanong arudan tayo ta? Pangalaan tayo ti gastusan tayo. Agtrabaho ka. Manulaang mo ti susweldo ki Jay. O di ang tipid tayo. Nalakaayamot ti kasta ka panunutam. Anya? Adda ka di kwartam dita? 500 lang tinabati. Apay ka de. Agpa-check up ako ma. Kung gumatangak iti vitamins ko. Masapul ka di pa yung ag-vitamins ka. Wen atap no nasalun at ti ubing nga ipas ngay ko. Umtas mo siguro ti 500. Ay nawaw, kurang data ah. Di ka tangam langan. Nonyat umanayan na. Anya? Ano sampay lang? Atawan pa yung arug kwarta. Awan maitod ko king kaita. Naskin nga urayang magsweldo ah. Apayan, Wendy, anak ko. Di ka matagtagari dita. Kasano mo nga ming tatang. Tiyan ya. Sa anak pa'y lang nagpas ngay. Ngamdakkel mo tin tinagbaliwan ni Alfred. Anya. Kasla mapilpilitan lang. Manulaang matiit-itid na akwarta kanyak ngay. Saan nga umdas para kada kami itiputot na asikug ko. Day tati bagbagak kang kaiday. Anyat aramidok tatang. Pagsaritaan niyo adwa ti parikot siya, anak ko. Di namot nga rod kayat. No adda ibaga kat ibaga na amaturog kaming tanabambanog kanu. Nairuam siguro matan ah. Konsentidor ka ngamin ni day. Apaan pa'y ti ex na. Awan ka di pa'y ni Alfred tatang. Awan pa'y mo't anagawid. Ay nawaw, sa di naman nga tan tinapnapan ng dedya at tao. I-text mo. Makauma mo tin ti kastangar aramidan na. Dakkel tinagbaliwan na tatang. Oho, sa anak abamati adakkel tinagbaliwan na. Anyat kayat yung asawan tatang. Sigo dan nga ugali na ti kasta. Italang nga impakita na keng ka. Itatadamot tin anak niyo. Ammo ka o nanyat sumaro na mapasamak. Si kantumot agpakpakasi keng kwa tapnumang tidla ang itisustentaw. Ay, sapay lang kumata saan ang mapasamak day tatang. Iti kasta mapaspasamak ita. Kat saan nga imposible, anak ko. Ijayan titurong na. Nay, nakaraingan ti apok. Mapan mo pa'y kitaan. Ituloy tantulaang ti agsarita nung makaturog ti ubeng. Anya nga iti planom, Alfred. Diyan mo. Kasano adi mo ammo? Kat adda nga ruden anak ta. Agsina talaangan. Anya ti ko na. Agsina talaangan. Agawid ako niya balay may. Saan kumamot akas ta ah? Awan mo't amok anagapaan ta. Nakapanguding akon. Katsapay lang ako mati irespetom da ita. Kasano nga ruden nga iti anak ta? Or agsina ta. Agsustento ang latamay. Tapno awan mo may bagbayo kanya ka. Anya? Sige, sige. Tagimpaki akong tagawid akong. Ni Alfred ngay. Diyak mo't makita dito'y balay. Awanin tatang. Pimanawin. Anya. Nakiwin na swasan kanyak tatang. Kunak tumat. Kasta ti aramidan na king ka. Agsustento ka no tatang. Itapay laang katagsapul kan iti sideline mo, anak ko. Awan mga sikaso iti anak ko. Agbiro ka iti flexible at trabaho ah. Aglako ka kasday. Numay papan iti sustento. Di mo namnamaan ti ited ni Alfred. Nakita mo ti trato na iti ex na. Tunggal agdawat ni Emma iti sustento kan kwa na. Ay, masiksikuran akong tatang. Si kamutan ti masiksikuran ita. Si kamutan ti adday ti sitwasyon ni Emma ite. Nagawid ka numot ni Alfred, iji balay da Emma. Kunak man no nagpas ngayon ni Wendy. Wan, ngam nagwinaswas da ka numot dan. Ay nawaw, matlaang. Isumat tinangag ko nga istorya. Naglukon day jing Alfred. Talaga nga awanan ba inday di lalaki. Apay, maasyan ka ni Wendy? Ha? Kasla maasyan ka mat ngamin ka ni Wendy. Kat no grabe mat day jay nga agsaukin ka ide. Uray kas jeti panagsasauna kanyak idi. Kat kaasilat tamat, beshi. Hay sos, karma na lakit di daytan. Kanunungan namat ngamin tikilong aramid ni Alfred. Konsentidor awindi. Hello, Alfred.
Awag kamot nga awag, sigaw hindi. Apay ka daya. Nalipatam samot ng tiputot mo. Anyat kaya't mo asawin. Kwarta! Kasapulak ti kwarta. Awanin igatang ko iti masapsapul ti putot mo. Urayom nga agsulto Kastala ka na yun ti bagam kanyak. Aginggat ka ano nga agurayak Nawan nagdumaan nyo kan Emma. Ay di nakikumpara iti dayjay nga Emma, ha? Pudno may, agpada kayo arupat kwarta. Anya? Kas tamad lang daramid ni Emma kay. Natural! Mangted ka iti sustento taputot mo mat daytoy. Makitam, awan nagdumaan nyo kin Emma. Ha? Saan asyak ti kalkalabanam? Agsustento ka, tanudi mo kayat ipabarangay ka. Agap-apa kayo manan kin Alfred. Una, tanaturad nga agsao iti kasyay tatang. Kunamlan asino mat daya at tao. Kat, ada inted na sustentaw. Awan nga rod. Awan nga rutan nam namaam kin kuwana Masapol ngagtrabaho akong tatang. At niyangay nga ron, kat irresponsable mo ti amat anak mo. Inaramid na mo't lang kin ka, tikas ti inaramid na kin Emma. Tatang. Anyan tulangan ti maiba ka ni Emma, numaamuan na ti kastoy na pasamak. Sapay kinunsintem ti aramid na Alfred, idi awan pa'y anak yang. Bidot ko dayjay tatang. Karmam laki di daytan anak ko, pos kapay mo't apos ini. Ita, si kamot tan, dagparparikaw. Pagbababawyak ti panangkun konsintik iti aramid ni Alfred idi tatang. Urag babawi ka, saan na may suble, tinapalabas. Pagadalam laangan, tinapasamak anak ko. Made, ti makibiyang iti parikot ti sa bala tao. Kan mang konsinte, iti dakas nga aramid. Ay, nawaw! Di ka agbalin a one-sided. Di mo konsensyon ti anyaman abidot nga aramid ti maysa a tao. Isurum kit di, tapno baliwan na ti kilo nga aramid na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.